jala porsia mamudiau. Unang mabasaro hamona, porsia mahamudi di bata, jala porsia mamudiau. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Imahat dari Tuhan Yesus, biar na parzuli, tuak na persaya, tang tuak kasisianna. Patinarang hatan ni Tuhan Yesus, asa tokinay, nang takot may mana, badalan ni hamatian. Di pasingotong, tuak ka na persona, sa luhut na. Di doon sa unang mabasaro ka muna. Persaya mahamudi di batang, persaya maria hamudia unin na Tuhan Yesus. Yesus sa diri makatay, sahat tuwar sa daryon, makatay ba na tumita, makatay tuho mong keluarga, makatay tuho inang, unang gilisaro. Unang mabasaro ka, persaya mahuri di batang, na sanggup mga leon las roha, sikat ni asa de roha. Persaya mahuri na. Di hati Indonesia, jangan gelisah kamu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada Allah. Sanggup Tuhan lau menghibur ngulung. Sanggup Tuhan mengalihkan atau lebih terbaik di keluarga. Sanggup Tuhan lau menarihkan anak komunal. Mahite to di babari. Ikan dia pasarohan bina. Mula sa Amerika, di pagdepuhan niya madinaw non, dang masukot ng matangis. Alay dua hatan niya di tenek ordeng, halak na maragogo si partan niya. Nung selalu diajari ama dinaw kaway ng matangnya. Jala hamu madok na bodari di persaiton nay, puji Tuhan haleluya, siya ulan di dok ko mana. Ikaw dito to yung mo minang da. Nakon akahato dito dok tama dok. Dakulak ko nang nababalo. Bisa mata sa unari. Gudang keluarga na siboy mabuot. Mamerag a keluarga na kanumod din. Sa unari yun, bereng ma. Gudang niya ka pamilita, lamad dulu lamad kino. Jadi, ikaw dito tong bereng mo minang. Jala ikaw jalaw mo duhatan, di ba ta? Ikaw jalaw mo duhatan, ya ka sa luhut na ka pamilita na ro. Unang mabasaro ka. Persaya mahuli di bata. Persaya di ho di au na Yesus Kristus. Molo sa persaya kita di bata. Molo sa persaya kita di Yesus Kristus. Atau siya persaya. Bodo tutok tau sa diri hola mga puliro kamu. Bodo kahanggi mo na hola mga puli kamu. Jadi kejalo terato ginang katan di bata. Jali ko tarapul do rohani na. Asa tarapul suriyak kay nakumon. Unang mabasaro ka na Jesus. Jadi, tinggal na ho sa diri ng majalo. Dakani. Hatan ituan no, taripa sa dari tuhoy na, unang mabasaro ka. Persaya mahori di bata, persaya mahori yaw ni na Tuhan Yesus Kristus. Sanggup Tuhan Yesus Kristus, manglehon, kuasa na, lao mga ramuti ho, madongani ho, mamasi-masuho, mga leon keperluan mo, langsung mariho suriyak kayo na tuntong. Sanggup na Tuhan Yesus. Ikon di bagasan haporsiyaw do hita, lamazalo hatan di bata, asasaut hatan di bataon. Malusor di bagasan haporsiyaw kita, mazalo hatan di bataon, dari hatan di bata, kak hatan di bataon. Jadi ikon di bagasan haporsiyaw do, di mobi, tuhoy nang.